Ebusiafo mi mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV eso yasanso edi nhemu e wa hebio mi gidi se bibia obia bia ekosiye e de amana next story amensaka ofidie ma se na ebusia eye update e ma mi bi e de na sem ebeda MFK e wo Lawson TV na sem o de by ne se waware nanso na eba ye fe ne badie na onye bi e na odi abofa bi betena ne nchen na ya ma mi chire mu no so eja okwa akodware opie ba ya wahwehwe akola no ohun ba bi akola no afa no no so eye nija because obi ba die obi ba wakwa akofa ne di na betena ne nchen e na abofra no onhu abofra ne chira kwan nti odi be pie mu e wo MFK nim e wo Lawson TV na ebusia story we di ya chankasa akola nge ya hwehwe na nanso enne yati asemde enti yensem ene yenkoni nkotie mu nsem emra nanso hye so be subscribe na wa like na wa drop comment no e wo comment section aseka me ho ne ko hwe video ma ankoda kwa sa case ya ye be ka ho asem mama eye last year case ye ma me ba ko mma e de ne nana ana ne ba e ba se akra na yira na onwo da producers mama yenkaka ye ho kakra bi mra na maame no so e de ne de na ba wo hu ne ba no abusia akra na ba ye cameraman no wa mo fanto maso mame mo fanto maso mame cameraman wa mo mra studio munyi video na mo mra studio mame oh mo mra studio mame emma ne him ne ho no mo mra studio ye adani ni suo ni areho adani ni suo ni suo yeah man yes edenyame ase ma tena say ene my cabrofo o say God bless you ma tena wa mama tena say mama mama yenka kai eda sa mama we di ni case eba Afisem so a na ye ni di nkom esunku ha makwanya ye be come market no o point so different those na me ma de dada ma kafra na me wogidie se ba bi azaro oda waited nti mo me yanwe ho ate mami we na ba ye o se ni wiase a wo ba ye ebe po wo se so ye friend ba we nya bi antoni nan so da enam so ma aware bi obekọ bia no aware ni gui na mo fa papa yi namba e no kofa ne betena ne nchen ke oba ba ka be twene ni so but e obi ba ti no betan ye oba nka joy ni se ba bia wo hye bia wo te yenka se bibia to wo be bia mi bisa ne se na bi so no bia ye ne boni bi so meto jom na madam bia ne boni bia ofa ne radia ye mi de me ko ekuro ne radia ye mi ya meto jom na madam se ma erade me da wase me do bibia se ma fripo ma ina sema bekatro na go poso bibia de wabo amen and also mama kasa and I'm also na mahu mi be mama na tabre this a mountain bible bia na me ko this a mountain bible and bible bia me ko emribi oso beje moja na me se o brade o beje moja menya moja no he no man 1000 amode ne ko banko bio obi so ameda mayenko bebe me ko e friend say latte asako amaria me ba yase obi wa homa no so ne me won komo hello. Hello, Mama good morning. Good morning, Mama Frimpo man, you about pay for saying. If I saw if I married, okay, producer so near won't come on. If I saw I no when you did the Makuma so tell the mommy I couldn't have some small. Oba pay till to my
Yenya jinkobi ewa maizalemo yenya di mafubi ewa maizalemo meya de akamasenta na meya dan swadi masemu mami for my Kama semani, misi meya de masempa, na meya de swatu masemo, mami for my kama semani, emunti ati kuya yenye, waso maya, mami for my, yami shawo, senyawa kama yana kama sempa. No voy a dar suerte más amor. Mami, fue por mí. Como se mami. Mami, yo sé que Dios no hace mucho. Como se mami. Ya me llamo de tu mamá, güey. Ocha por tu. Na ya me da que ya se ya viene da suerte. Yo voy a dar suerte ya amor. Mami, fue por mí. You must remember such an mission. Obapa, Yamishirao, na onyo kesie mame, why? Amen. Ndasi bebre. Ma. Lawson. Nti ye ko hu akora no we. Debi mi ofie da. Na mi pi. Mi pi mi ni bebi ameko. And I met a call by. No, me so. No, but from me, the minisco. No, me so. And I'm a fry. And I'm a chair, I don't so chair, me so. Ma, number, oh, baby, I could be a bed somewhere, I say. Or the number, my, your friends as well, and call. That's what I was no many phone and pack. So a friend. Number nko ento ho anoka se I could have my number mama fresh say mama no e benya ne mama a na me so me no say o voice mampo no ba no mampo no se o na me say so no le no na mo nko ade a e be yo no no say ne me sane ne picture me say do ho na me on the picture me phone so my share picture na me hu na me so enya hwe ena mesa me obako bi wodam so eno so me hu na so nyame be Ntima no mo so mo frefri omo frefi kumase ya ase abra mo tenkran wo bai na de na ba kumase da me no obi onim kumase ni din ne kai me biem Zara etisen ben afidie no mame etisen Bache ukoyin Bacho bie wa no kasa ukoyin Bacho ba kumase wo bai den kumase Bacho mehwe Inti adan na ujaw maame areho sa den bone nko na akra no maame te wode aye wa obefro ka afri akra ton wano ni kumase dentia Bacho yehwe hwane hwene na no as a state and explain den wa mama me adi areho over a year last year no the case by kumase fana na o Feyase. Oba be man chen ana. Bacho Oba tena wan chen. betina ma Be afidie no be fo no be man ke no. Bacho betina ba biche Dia de na ma me de ye o. Bacho nyamere Zara, na ma me etete wana. Bacho dai Enti ade na timi tufuru ma me nchen. Eba kumase, feyase. Ebe tena ma me bi nchen. Na winya bibi na ma me amfa ma o. Bacho dai Do etena ma me nchen se den. Na wo ye den ma me nchen. Bacho na me yehwe Wonya mfe sen. 18 years. Na chese wo furu ma me nchen na was 17. Atimi abetena baabi wo kwana wo ma me number. Bacho Nka wo free fie kura no. Frɛ wo ma me ka kire ne se me de me kɔ batatuo. Enti mahwim me hu odin sa akwaban boni bi anto me. Na nka ma na koma nto ne yam. Ma me kɔ tena ne nche o se na wo 3 years. Zara, ada na mama me no ne hahine poto ne ho sa. Adentia.
de bone no de ye nti maame na betena ne nche wo fe yi ase no wa misa so wabusuanfo wen obisa kagwa de no na aka den na aka den obisiafo kagwa de no mu wabusuanfo awu oh my goodness Zara bibi wa ho na wuntimi nka nkyere me ana bia na mmatete o enti ni mi ni nkomo de no de otimi ko twa nto kyere maame ne se wabusuanfo nyi che se abusuanfo no from head to toe wo nyina ye funeral obi awu adentia de ntina ko twa sandro no achanya hwe oto maame che na ye den na uko school na usu adwuma uko school nte se wo ye den uko school no bia wano kasa uko school no acharani wo ye den pamade o pamade che se usu adwuma o kan se obesu adwuma na o maame amfa wanto adwuma mu achamanka mma mbacho wo bae wakwa akohia maame no ne kwatena wo fe yase no me koda ho de na maame ne ka kire o maame ne se ne ba na hu nu so onenam ento onenam sa no se akoda na ofa no ento ofa ma po na oyare na ko hospital ento ofra no me se maame de akora bre o no so se meniska me hwe akoda ento bo no koma o sise bi ento ne sise no na de ne to adwuma mu ento no so ba ware eno so mema kwa na ofie won ti no on to benja akoda no da kwa ne saye de osamba maame no ho na mo pedwuma bi man o ye dwuma serious o maame ne de me kase me blame ne kese a enye yie but sa wo ho na obi ba no be ka kire o se me maame ewu me papa ewu me betena wo nchen a asam to nipa wo hu se odadom o ba asam to na na hu ti obi ba sa ye maame ne ye papa no mo report ma police mo na ko police station o mo de na ma police na police force mo ne nkontena na yam hwehwe na busuanfo ma wo no be ye di nkomo pa o ya kore bia on pe kasa bebre Lawson FM ento bisa na sama no ayeti mi go me pese mi hu problem ano pa me ne na di nkomo pa o ka che me se ono de o frifie no wonim adekode a ede ne frifie Zara be we no so kai so ka bibisa wo so wonim den minim adekode a dem pf wonim adekode a du pie frifie na wonya ska wan fa na fa ka ba kuma se me fa ma me phone wo fa ma me phone e na yi sika e wo so mi ton sa phone wo ton phone no Zara enena bibi pie piano wa friend abusuanfo wo nua maka kire o mo se mo hu no sese no my friend papa my friend papa mo papa kasa na ba se me fa na mbra okay e wasa wo de ne koma nya sa de besen esi akire no waso be ye akura wo hu nyansa se mentam me maame phone enton enfamfa ka nkokuma se na wo bedru kuma se kura wo dru kejeti aye de ne hu fe yi ase ka afro ka ko fe yi ase nante kasa gwa de ne mu acham nante wo nante free kejeti a ene ko fe yi ase wasem ne nsisi so mame Zara ensisi so na ni mo bi wo fe yi ase wo nto ye de ne hu kwan se me nante ai ha ye fe yi ase wo ye de ne hu kwan me nante ko na minimo bi wa no kasa na me nante do ne nama etu dey how many days na ko fe yi ase de na mbedu na ya machenti no asa machi me nante ya sana medu Ophelia na metina onti sana nim se on ye Ophelia ne ye eno so fe yi ase kwan no so ana he so fe yi ase kwan no so ene e fe kro ni se Ophelia sana me ye from na mete da wati kro edin da fe yi ase Ophelia so obi menti di ne da first time etu udru fe yi ase Ophelia na to aso ko fe yi ase man to aso me dai container bi ni mena sister no abaya no bisa ya se fe yi ase ba bi di Ophelia ampa kasa miteo ma mindu store mi na mitina o ana mi dai na sister no ono so ad pam omo pam ado nti o hu me no friend mi say
Lawson FM. Malaria achebe. Malaria chill. And tontom a wadam wo wadan yo. Wo ma me fie wo ho. Problem bi ensi wo se ma fro car. Minim de na epie me from Accra to Kumasi to Ophelia to Feyase. Hey Zara. Ma. Say so business and so te saying. Business and it is saying ma. Koso Susana mono sontru. Mfosi kanto na. O de nam sa na no say ma uska se nka fa kofa ne ma kakra. Yeah. And so still. Say na ye hu no ne de ma. Ye be hwe no why stable. Enti ene mema 2000. Bo so me no ba bi adu ji same thing ambo sen na meje. Mema 2000. Na odi akofa ne ma ni bi. Na waton wate. Me do wase. Amen. Nyame ya ukase mami. Nyakopon tu kwemu. Oda pejafuni na. Papa wo bi adwuma we se no. Obi adwuma ye hiemfo. Ene birthday to happy birthday Nyoma Dr. Lawson. Happy birthday. Happy birthday to you. Dr. Lawson, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dr. Lawson. May God bless you now. May God bless you now. May God bless Dr. Lawson. May God bless you now. Hip, 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 hip. Hooray. Ma just okay say hip, 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 hip. Hooray. Tene Dr. Lawson awoda ye ma no. Amen. Ma kwantenti. Ewurade sro wasefo ni na bi up to Z. Amen. Yakobo nshiramu. Amen. Umano munye dikese na mutu omuka yo chirichirichiche ya bo mudie na mofo jina nse benie. Amen. Benie. Wa musubuye meje adwuma no Yakobo nka mo ho. Amen. Amen. Ntima ya be mo asan start we adwuma no ate. Ti mema 2000 we de mi botom. Ai mema 2000 Ghana cedis na wo de akwa so na waton why. Amen. 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 Yefu owo no nyame sra no. Amen. Wa wu amama sani na wa wu mama no kwa. Amen. Amen. Bebe o bia nyame sra no. Amen. O papa so ono ye adwuma se no ba sa so nyame sra no. Amen. Ema no kwa tete. Masofo ni na nyame sra mo. Amen. Ade baba tumo wi ase ba paramu. Obi a omdi meni e da tojuma mo ye no. Ewrade me ne mfira. Amen. So ko baby akodi mu bone enyankobo ma ne na bubu. Amen. E ma ne franka fa ko no karansa aka me kwa asime sa de ese ene siye asa yakopo ye de ofo no ba de chen. Ewrade me da wase. Amen. Ma ntima yemfa wonsi na yento aso. Lydia. Mame nyame na yeda na se. No kwasem ni ya maami oba ye na eyesun osuma ye nyira yesun bi esanse akoda no wayira na ya me nyame ene yeda na se ne ye hu Zara ene na maami hu se ene nkoda na aba no hu adwenkra ya na omodwene eche se hwan no ni di nkomo sade ni o se mi amitiwe mpese mi kokuma se woti kuma se nko sade ni o ene wo ye na adwen se obefa ne maami phone na ono akasa tukwan abakuma se eche se nyame na edi akoda hu afofie enye sa wo frin kran ya wo ba wa ba besi so si hin obedru ofilio so free hin obesi yo se nyame amwa nka akoda ye hu no enko obi fa no kra akoko ye ni bibia nka ye hu na kira kwai eni ti ye de nyame ase na ye mfanya futuo emfa ma ye mama ya no ewi ase ni abrabo no enye easy saa o enye easy kra se wo to ma me nchen woni be wo ba bi da afa de kios anim no aba beda e na afa school awo konso wagya ma na no na e was say michia bill bi afa metewa me say we me ya kra me papa edu Christmas a no atame no akoto bronya atare no atompa boa no ato ifro socks no ato eche bia
pampam kurukuru yi no de ama me de da se bro nya aba ne nya akokɔ ne mu adi arawe be ne chese bills ni ka bebre afena ni mu na be se me ya abofra na ye to ma mi die no na me o prebe se me ya pani ntamo na me ankasa ma di me so na we aduane kra na mu ntimi nwe eti akoda ye ntena ye maame ne ye papa no mu nchen sebe wo ma ankasa mpam wo a mempam wo ho esan se wiase na eda ho na ena hokwa nyame ne eda na se onam Afisem so ama ene ye hunu ye be elder mam fem poma ye be kan se de nyame ase ba bia akola ekuduru ya ne nkwakura no edi adanse se awurade aye na dom na waboa nso maame ba wo ba ha yi nso ka ho ena amamu aye pa aba na esu de maame de oyade wonim se ne yesisu ena ni suo no nso binim se waboa no agu ho wuro ne wura na on se nipa nso nsukwa enipa su a enema mienu ada sa areho no konanim anasa enije bi ena ahye na koma ene na amasa esu ne ba na wohira yen ama kan adwuma wura nokure ni wayade nipa e won kaye sa nso ya na manije won ho on se de woyama maame nyina ye ne fe eso nani de ye kan se awurade nkoso nya na dom saa na afutuo nso enkoma ye mabunu no ewiase ohun ye se wonam ho na wo no de me kan se udi wo ho so a wonim se da bere wo ye odehie wo wonim se de opibia obetumi aye nanso sani ezi a o dwene ho se kan ne ye to efensei brunya che ne ye to atare ne to bibia ma we onzo enti enkwara no wo su bia wonim se da bere ewiase no ano no emaba no ba bi o modure so o hwe yi na omhu o mana motutu yi ye da nyame ansa akola yi obi ankwaye ne bone na yensa etumi aka no kakra metumi aka no man fe me da se ebusua ya asemo sisi amofra na omo aba na nkasa die ye nyima asema ese ye ka kire omo bio si ye futu no mu nti anase no eye den ene wo amofra no so ye kwa ye mpanyimfo akwa no ya ye mpanyimfo akwa no ye nyayanka ye ti yawofo nchen emo nso tobi ema ye di abofra wa ba beti na obi ntinya nipa no hwew na why wadwe so beti ho de wi akwa ni chichin na ase maybe opeso ote ne ho maybe na maame na etete no obi a woni boafo mfi ba bia o maame de wa ba beti na obi nchen nipa ne ye bibia ma o enye se maame ni ye ne he kai bia ofie ho onye ne hwe nu wetimi atam ni phone atam ni sika afide okoko tin ye a won se wasanso aba fie o obi nya waye ejina nka no power solid paste enye wa auto enye usika wodi tonti no wuti ne gbe bibia o ye ne gbegbe nanso edusu se na una wo ya paste nansensa brush nansensa ne wa ba ko no paste out the better so no nko be bisa se o madam adin munya ni se mumpe wetimi afifie afide wa akodo mu a wonhu se bibia nhyɛ da nkosi yie no afide wa befie ya hwehwɛ since last year and a story we be pie mu ofide ma se ye maame eti ni suo emetimi bonyo man ye ma jai because oka say obi ba ena wa betna me nchen emenemi hu ba bia akola ne ye de ewo wakwa akodi nsembo ne phone na oton ye no sisika nasa uhwe benkum uhwe nimfa mu bia mfi ba bia mma enti na abofo wasanso mmofa no fa ase mu ntumu omo hofu mo amoye ma adwese mo ti ma awofo nche na mo pese mo fifie no challenge street no so no enye easy o ya na ye mmofa na ye pese ye ne ntem na ye nyi no ye hu ababo no so nti mmofra no say ye 50 years abet na awofo ho atena ho tino mo fie o because street no so no enye easy o ya abofra na wadam futuofo set to feel mommy even at the age of 20 years to feel mommy current dying who current dying a month now I won't say shege bi shege wa
obetu nwofo ebusia yɛmfa ntu yɛn ho fo yɛmfa asɛm mu ntu yɛn ho because ɛyɛ serious sɛ yɛ namfosɛm o sɛ yɛ den o yɛnte aseɛ tibusia yɛmfa ntu yɛn ho fo aha ɛna mede mo ebesi na meka sa ha egusa yɛ emergency Ghana TV hyɛ no so sɛ subscribe na wa like dani de ni ameka sɛ comment ne deɛ ɛho hia me paa kyɛ ma me esi anesen ɛne me din yɛbɛsa nso edi nhyiamu ɛwɔ ha bio ebusia makram